Komisi Bentang jangka jing rakhi ka World Environment Day aja kusan ka Office jangka Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills kala penlong ya ka program pensap yang jingtip mentaka sengi ban pai kemat halor ka rukam penek pensa ya ka saudong saukun ban penduna ban pendon kam ya ka plastik la penlong ya ka program hayo pendan umyong mairang halor ka phang pedeng ending plastic pollution globally. Ka Deputy Commissioner ka Kong Anita Kharpor kalayalam ya kini ka program jipen sapyang jingtip da ka jinge senran lang da district AEC uba Elmirthong u officer in charge ka Mairang Police Station uba S Khajana urang ba asnong ka pendan umyong uba Bornats imyong nalor kiwe. Komisi Bentang jangka program ki kena pulih jangka Tirit Singh Memorial College ki lapen i ka Sawangka Lingkot ka bapensyai ka jingdon kam panyada bat penek pensai ka Mariang. Kajing Bentang jangki katmu ban hikai ki pajba halor ki jingmlin kuman penek pensa bat bandon ka jingkit kli ya ka Mariang. Ya habang ni pendan kam ya ka ta ka tin a jong kam lei Mariang tang mata ka jingdan kam di balang tang pan yang kadang lu ka tu ka jing smok ko bangin kli yang sendong ya kata kecil ai cho kami Henry lada kapan no kata kecil kuat lah ni bersang ban benjot kaya lam ni sudah kapur ban benjot nama ni pendan kam asya lansya ya kaya kapakala kana baina hamta kan ni wala kasi benjot Jomka, may Maria. But, kaya ban jahadir kalau mengihi beliau, di kabarnya di gajin sidang kebahagiaan, gajin sabahan, gajin bangsa, jimbang kucu, ka umbawa, KDR. Ini begini kibahapan. Jinja hapan sidang, hapan bere na konsekuensi